Ikaw ba'y klase sa tao igsuon nga magsigig mo maoy kung makadungog kag istorya nga unsay gi istorya sa uban, or mga butang nga sige nimo gi overthink, sige nimo gi una nga di mo istorya ganahan ako or gasigi kag punay og kanang invest sa imong oras aron ka maguol. Diyo pa ko sa kong anak. No, mag-invest ka sa imong oras kasi kagkaguon. Magkunahuna ka ba nga dili man jud siya ganahan ako Magkunahuna ka pirmi og kanang unsaon na lang nako kaya siya sa kana ba nga mahadlok ta nga maka-offend ta sa uban, mahadlok ta nga dili unya ganahan ang uban. Kabalo mo igsuon ang tao nga ganahan nimo bisag unsa pa imong buhaton ganahan gina siya nimo. Ang tao nga wala gina ganahay sa imo bisag unsa pa imong buhaton gina di gina siya ganahan sa imo. Naa gina siya permi nga maistorya. Di gina siya ganahan nimo. Why? Technically kana lang kuan. Mingon ka favorite nako nga fruit is durian. Pero para nimo durian kabaho ang durian. Taong kaganahan anang durian, no? Pero, favorite na niya. Okay, sige, respetuon ti ka nga favorite na nimo, pero di ko ganahan, anak. So, mingon tag lami, lagi kaayo ang durian. Sige, lami ang durian, may problema. Makaon ang durian, di makahilo ang durian. Pero, di ko ganahan anang durian. So, parihara sa nas tao. Okay naman siya, pero di ko ganahan niya. No? Okay ragid kaayo siya, pero di ko ganahan niya. So if makamit mo ingana nga mga tao, let go. Ayaw og ikaguol, ayaw og tagae og oras, no? Pangitag way, pangita og solusyon nga makumasolusyonan na imong problema. Uy, kana bang i-reject na nimo nga oras, i-reject na nimo nga emotion nga you're wasting your time. Saan kay nako no para ganahan siya? Ayaw gid in town igsuon. So you're wasting your time, nya mo drain na nimo energy. Kapoy kainas nga tanan. And you have nothing to prove sa imong kaugalingon just to please those people o kinsa man na sila. Bisag naay mga butang nga do not chase gyud. Dili gid siya para sa imuha, di siya ganahan sa imuha, then let go kay naay para sa imuha. Ayaw ipamugos ang imong kaugalingon. Kay kapoy kay na siya, pinakakapoy. You need not to explain sa imong kaugalingon aron lang siya ganahan sa imuha. Gawas og kanang tawhana is importante kay sa imong life. Importante kay siya sa imong life. Di ka gusto mawala siya. Pwede ra na nimo mag-effort ka. 1, 2, 3, 4. Pero tagaan nimo timeline imong kaugalingon. Dapat makabalo pud ka. Naa po kay limitation. Nahanglan makaton po ka sa imong kaugalingon og limitation. Ngon ana na siya igsuon. Ikay kinahanglan mo explain, oy nga, kuan manggod, oy, pasagdi gid siya. That is sign of maturity. Pasagdi siya. Ang importante ikaw wala kay hatred sa imong kasing-kasing. Kay lisod kaayo nga matulog, lisod kaayo nga mo puyo, labi ra ikaw isara, no? Kanira ba siya? It's really at the end of the day, ikaw ra gyud mo matter. Kay ngano labi ra ikaw ra usara? Wa na kay kaistorya. Wala musod na tong daghan kaayong mga huluna-hunaon nga madugay anak maparalyze ra bagid ang imong lawas sa sige nimo guna-huna sa punay nimo guna-huna and you are wasting your time. Daghan kayong butang nga ma-divert imong attention nga para ka ma-productive, no? Hinaot ang taiso.